Ovo je jedini ulaz u zaštićeni pejzaž Konjuh sa strane Kladnja. Ovo što sam preskočio je rampa koja zaustavlja fizički prolaz vozila bez dozvole, posebno onih koji bi recimo u večernjim satima nelegalno izvlačili šumu sa ovog prostora. Ovo gore je video nadzor koji se aktivira na pokret i tako bilježi nelegalne radnje koje omogućava policiji i inspekcijama da vrše adekvatne provjere. Dok je u kući pored nas nadzornik koji vrši kontrolu i nadzor u toku 24 sata. Ukoliko ipak ne vjerujete nama, nego vašim očima, onda je važno da vam kažemo sljedeće. Rampa ne postoji, kamera nema, nadzornici nisu tu 24 sata, a i oni koji jesu tu po danu nisu dovoljni da vrše adekvatnu zaštitu. Prvi korak u zaustavljanju korupcije jeste postavljanje rampe koja će kontrolisati nelegalne kretnje vozila, kao i postavljanje kamera koje će dokumentovati sve kretnje sa terena. Pozivamo institucije da odmah pristupi rješavanju ovog problema. Tako smo se dogovorili, a vas narode da dijelite ovu objavu i da zajedno vršimo pritisak. Idemo raditi. Kontaž.